Kuno Parlong Pitip ni em bakal soka Meghalaya kalau penmi yang Chief Minister Championship Challenge benai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong kejela ki badani ki kam ki paper bakirpang bat ban penyak sekemat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia tekan ni ka challenge kan kesan ya ki ha kino ki jeng ki baki ya syam ban yarap ban penyak bat penkiu ka kam jong ki da ka ba ailat ya ki ban sementa ha ka program ka ba khandai benai bala penyak da ka prime ki baki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi kursnam. Kajing kersan lang bagi keran kwa arlak tengka nak bentaki arpusan ngut ke baca kemat, kwa silak tengka nak bentaki arpusan ngut ke baca dian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya bagi IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benia bagi wadatip ia kakam. Kajing hikai bagi training wati kena man la kapor weto haku penko ya kikam. Ke prime yirap ko i ke kam pisah pilain haku i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhan. Ke prime yirap ko i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela. Ke prime em go ke office krek kam yong ka ke wom em ka miusu hawan i ginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wa haturah. Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yaki bat ban kring pat ba e kimar ke bangi penmi hi nang tang la yo ru ke jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanon kom ke GST ka fasai bat ki wei ru de kajeng pau koman hakilat pathai kubor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatri ban yasok lang bat ki wei pat kinang sengkam jong kajela kalat ban yasi menta ha kajeng le bisit sebar jong kajela kenang begina kham susu khambha hang menjadi berkajing seng kam lajong kisan pugut naga to 100 ki bemsim lajit sega to 50 ki yo ya galat buni orung ha free incubation hadin kajing pej benya Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong senang pura jang ke India kedai ban long ki nong senang jang ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kam la jong apok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kam ba ki tre kimar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat kabala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badon lupa ka kam la jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka hendriusna Tisengih kam la jong ke paper bat ke bakirpang bat penkiwi la dia bat ya ke jela Meghalaya tinai apsu bat tap no menta link ba ke website www.primemeghalaya.com/cmecc bat kapo ban tap ya application kan kod haka khat santri unai lur ajar pulai ya don menta hak incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban penkiwi kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam Uway unang wat jingtip lang baka right to information nakathan West Jainta Hills uba arki rembay hakasngi hat majay jong katayaw ulay por laisngi ya executive engineer EE katanat PWD Roads Shangpung Division ban aya ke jubab halor ki jingpan jingtip ki jong u lem kumta unlait ban ujor sya state information officer jong kejela uba arki rembay Ubalong unong wat jingtip lang ba ka RTI hak district West Jainta Hills. Habai keran begelat patai kubor haslong press club. Uloong bah kakat santrik urempang arajar arpulai ulapan jingtip tak ka RTI na UEE ka PWD Roads Shangpung Division uba di Tariang. Rengkat bat ki jingkli bekentup ki kerteng jong ki kontraktor kakam balamang kapisa bala pelaj ki kontraktor na gebentau benai jeliau nailur bat no opera arajar kat pra. Ubnai jeliau bat nailur arajar kat kendai ban nadu ubnai no opera hadu jeliau arajar arpuar nrei UEE ulkan tat benjubab gini jingkeli uloang ba kejing pan jingtip kalong ke badan kam bantip hadu kat no katanat PWD ke penlut ban IT ki kam maramot surok man la ubnai hagatan Shangpung Division namar kombi I mentahi surok kilong ki balajot bha uba arki rembai uloang ba kene kejing pan RTI na UEE kadairu budan jingtmu mani ujor syaka Meghalaya State Lokayukta namar kumbalapau kadon ke air ke Islandet namar ki surok han gathan kilong ki balas niu bat ki balajot bha uloong balada UEE uba di Tariang umla banjubab ya ke jingpan jingtip lengba ke RTI hapok laisngi onlai ujorno syaka Office State Information Officer halo ke jingpan ken UEE ya ke an RTI Act Arhajar San Bangka bu jingkeli new active engineer jong ke Shangpung Division ba nadu no
ba ulong halor jong ka ain RTI kapalpas hapo jong ka po parliament namar katkum kene ka ak ka kedau syai ba challenge yagi kendon ka RTI ka balai hapo keri jongi hab debat kene ban pensisa susu yagani ang ingila 5 yang yakawai ka RTI hapo jong ka NEC Clear Division PW Road kajuk kejingkeli nilayo aga jubab ka babiang ki klem kentai tang kawai ru jubab kentup ya kata question number 5 ka bangalapan ka baki kentai hang ne ka penpau ba new engineer uting ban aya kene ka jubab namar ong yo don ai selendan ka bangila ban jor ya kene ka jingsem jongi habe debat kene ka RTI ngani tu isaya pi ba kading RTI ka ngilap ha kading file jong ngilap ba ngipan ya kading pendut hadu kat new kila pendut nak bentaban repair bat maintain ya kini surok ki budan hapok kini division pilih menta naduk nasor haduk nong kendong borok ki surok kila jotlut klaim don repair ndai ngimtipat kat no ka amount kila spend hang to hakisi kuota lani hapok hakisi snem ka annual budget nak bentaban pendut ya gitu andai kejing siam jong iba hakato ke division habang ilai kato kan itu lagi jaka ngisem ba ki boboni ki surok sepo internal road ki jodlot ki surok klem don repair ki di popo snem kadba ka amount pat ka bangiliyo kejing penlut hapo to ke division within 6 months kejing penlut kalong how news nem hajar arpaulai kalong haga subdivision number 1 kila pendut klur sapaulai lak haduk jun haga changpung subdivision kila pendut 1 klur nrupaulai lak tengka kemud kejing pendut baro kalong san klur within tangah po nru benai kila pendut san klur nak bentaban repair bat maintain yakini surok